بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدنى نمادغا خشوعيتريوم سلسلة ميتيمون في لاون نمادغا خشوعيتريوم ما بيغتو على من واحد كاري ابن القيم رحمه الله بدال فابسولك نماد كرا ميهونگه ترين اكي ميس ميهونگه درجه نمادغا بيگم با غتا بيغتو ابن القيم رحمه الله بدالوني والناس في الصلاة على مراتب ميهون نمادغا تفات درجتك بيگم بي اما فرتمي مرتبة الظالم لنفسه المفرط اي نمادغا ايناغ نفس انياوري فامي فروا كودكو فاميها نمادو اينا كوري هنمس نمادغه كانكمغا ايناغ نفس انياوري فاميك مانيكي دينو گنگوافاوا غتا خلاف نماز قرامي وهو الذي انتقص من وضوئها اي نمادن اينا قرا وضوغس وضو فريها منكو وضو قرامي وضو قرا رغس فروا كودكو وضو قراميها ومواقيتها ادي نمادغ وغتمس فسقرامي او تغاوس فروا كودو قرامي وحدودها ادي نمادغ الله قالوا وافا انتكوغا ekalaanga bayan qurafa gota khilafa ina namaduga harakat qur'an wa arkaniha adi namaduga rukuntaka farwa kodu qur'amiha ei namaduga eina ga nafsa aniya verifawa adi namada met farwa kodu kofamiha imiha vegutu vidalwani ene ki muaqab mihek ene ki iqab devene mihek adab devene miheke e namada met dena farwa kodu qur'at nega wuduai namadu wagutai namadu rukuntakai adi namadu ge harakatto geena farwa kodu qurati ei eena uquba devene namad eg mane ke namadu ge sawbun eena ge matin e fardu kendigen dies e namada denje asso hagigi qadar e namada kun eena e namada keena nude e namadun eena wani eena ge nafsa aniyari farwa kodu kof देवना मिहे गोतु का बयान कुरानी मन युहाफिज़ अला मवाक़ीतिहा व हुदूदिहा व अरकानिहा ज़ाहिरा इ नमादुगे वुदुआई नमादुगे वगुताई इ नमादुगे एम्मेहा इंतक रक्कातिरिवे अदि बेरमुशु नमादुगे रुकुंतक रक्कातिरिवा मीहा अदि नमादुगे इ नमादं एना कुरा वुदुआ बिस रक्कातिरिवा मी wudu rak'ateri waguta rak'ate rukuntaka rak'ateri wadi namaduga harakataka namadu kanalifa wa intakena rak'ateri lakin namas qad dayya mujahadata nafsihi fil waswasati enama sena enage nafsu waswastaka dukolle waswastaka ko enage nafsu ekama mashghul wegen enage nafsu namadu nikumegende fazahwa ma'al waswasati wal afkar ege sawbun einaage nafsu waswas takai afkar takai kode fikur taka waswas ta utereng einaage namadun eina beruwegent baifaran eina namaduga waswas taka dekolan eina kura masekatuge terembes baifaran ma boda eina beruwege bat ema fikur taka waswas ta uterega eina gembi gende miya begotu vidal afani mi muhasab egodaki mi namada meduga hisab kurwen egmane ke namadun einaya qabul kuron minbaren wata sawab dewen minbaren Allah subhanahu wa taala devwan wate namadaki namade gotuga hisab kurwen namadiki e names e namaduge furihama dharmaya sawab ene kanuli ei enage fikur e namadun beeren gossawat beerebushun aru urukuntan ada ko wagutuga adi wudu ko fa ejjame namadu beer bushun eena ke namaz purimi ekama gwaade hennama seenawani eena ge nafsu fikur takay ko dukon algumenna waraginen
dimawa hadis halaten me algon men namada wudu kore par rangala gunawanta doe e names namada wanuma ekoga namada asham badama ko namadun algon men ke benerela warab boda gos mulin e namadu ke bis gulumen nen eta baawor kantat uttaren algon men ke visnuma khiyalu nikubenge bade bay meun alun ambura e khiyalu namadu ke tere genna masega desnu kore nafsa dekolaka masegate nokore namadu ke khiyalu tere wadda kash mane ke enage waswahu ge lagan dokolle me hisam ferigen ite baawor kandatte tere ge enage nafsu emburam gos namadu ko nimer salan dinimuni me hisabuni muni ene kannege namadu ge enaki kochi kamennege namadu kita rako ekkamennege e namadu nimwaffa ene ka timanna allah hatta ka alukame kurumuge ebiskala lazzati ihsas ene ka nokore تيمون ميهك من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار إنما دوغ ركنتك إنما دوغ إنتك ركاتري وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار أدي وسواستك فكرتك دروما إنك نفسها دكول جهاد كرامي معنى كي أبدس فار وريوه نفس ميها كنمادون إم dimalaka fikur hingadana kamattaka abadus eya dekolam maseke kokon hunnami misalaka algon men mihe atuga namadaki allah subhanahu wa taala algon men devva dharmaya sawabuge warabbodu mativeri niyomati e namad furihemen ada kofiya men niyomen allah taala devwan algon men mitanga misale gotun dannawa leidane algon men misalaka bay mihe hawalu ko fawri faasata kinota algon menge faasata ki algon men rakkatiri wanje e faasata jahaga tumattaka ege washage wagun ebule hama detere kun ena e amad ghafil wes ena gaddanu etti jahagem fan jahagem fiya warbod gellumen ene war derwana im bay maduwe eenatuga baaru faasata ge mehri washagen e wakkan kuran ule mehun jahagan ule men feren ule mehun e mihu koi mudalen etikola gengosya mene warabboda univegen daana faharagena farwale nubatta fiyam irukola baru gena atu ekejjes nonna eki mihu eki dimedima nugas jahagan eti usko gengos eko algon men yagin algon men duniyawi mudale mihu algon men hawal ko fiyam algon men komme gota kon names hela indegen names komes gota ko algon men balana eyin emme rufiya hochchebes algon men atu nogos algon men kommes gota ko eki himette ekam suwala ki namaz allah subhanahu wa taala ek kandalu wa famate dharmaya sawab gecche gotu algon men hawalu kurima algon men dihwara kam minute namaz ko nivege nikunneruga astu hagigatu allah hawalu kurbi e namada ekala kandalu be dharmaya sawab kiha warebbawe algon menge amaluto fatuga liyeven onnani namaduga shaytana algon men dima kurani e namaduga sawab wakkan kurum ekeki fikur taka eki dimala algon men gendi mehme komme fara algon men e namadu ke fikurum beruwaru algon men sawabu e gendeni astu hagiyet em warabboda vistum baattage be je e fikuruga e namadu ke shuuruge terega miha feshnisra nimenden horeveto adi ena visnam baatan je namada kandeli pawa dharmaya sawabu furiyama gotuga salam dinuma hame hivetet erun ene e namadu ge lazzati libene ene kashorwane allah subhanahu wa taala kanelu bi sawab allah irad ko libene ke nuniyam hama algon men namadu ko salam deruga e namadu ko arab bodu be jahagane funan kuriga algon men faha ko fa nabiy sallallahu alaihi wasallam diskurego bay meun ene ko namadu diheba kolebba namadu ge diheba kolebba nuba kolebba abba kolebba habba kolebba fasba kolebba atarba kolebba timba kolebba mingus deba kolebba ekimiuna ki wara namaduga sawab liwen e namaduga enage vishtuma fikura khiyal e namaterege baatta minbarako e warab bodu algon samalu anje emme bodu gellun ei algon men namadun algon menge namaduge sawab wakkan kurumuge fursatu shaytana algon men dinumak ei emme bodu algon samalu anje kank duniyage mudalek nihom jahagat mor ma bodu algon bisnanje e namaduge sawabum bay shaytana gen gossan em timbona farate gotuge bayan kurabani ena ge nafsuge nafsa dekola jihad ko ek mane ki e nafsu en dimalaka fikur hingadane ti abodus e nafsa fara verwegen li alla yasriqa salatahu en namadu
namaadum wakkan koffaneti birun ekama samalwegen hunna miha namaadum sawabum wakkan koffaneti mihoge shaytan adi jahagem faneti samalwegen miha fahuwa fi salatin wa jihadin ena evani namaduge adi ena evani jihadek namaduga adi ameko jihadu nafsa dekole jihad kurani enage visnuma shuur e namaduge terega namaz fesnus nimenden ifettedo adi e namaduge alukamuga jihadek geenewan idaloni mi mukaffir anhu ena ei kafara ekkamuga adi dharmaya sawab libene alukamekkamuga e namaduwan algon menge visnu miha isa wadya mehitanga ade mebar mati daraje namaduge onnane bawai namaduga hin hazir koggen e namada durukura emmeha kantattakun salame veganegen duruko faaneti faarawer wegen e namada me wakkam ko faaneti onna miha ekame timmana daraja ibn qayyim rahimahullah bayan qur'an adi de daraje ko bayan ko fa namad hatar wanai man idha qama ila as-salati akmala huquqaha wa arkanaha wa hududaha anekaki namad tedu ainduge namaduge rukuntakai wajibtakai emmeha haggutaka rakkatere mayko واستغرق قلبه مراعاه حدودها انمادو ينمادو امها كنتتك ركاتر بغينا هم مشغول فاميا لالا يضيع شيئا منها انمادو ابس منبرك ثواب گليگ نديو مٹك بل همه كله ادكي تيناگ مولي وشتما فكر اماز كفاوني مصروف الى اقامتها كما ينبغي انمادو حقيقتك الله شارو كر بهم فريم گتوگا كورويتو انگ مولي nafsuge shuurge ama sifawan allah sharu kurevi emme furiyama namade kurevet wa ikmaliha wa itmamiha namad furiyama kurmattake qad isara qalbuhu sha'nu as-salati wa ubudiyyatu rabbih tabaraka wa ta'ala fiha enage hik mashghul wefawani enage rabbu tabaraka wa ta'ala yang aluwati umuge loibbai khushu'aiteri kama birwati kama ehibani ehituge rabb lemife aluwatikam gaso ehma waram matire namade mitanga ibn qayyim rahimahullah bayan qur'an ei vidalwani mi daraja ge namade ki musabun e namade ene mativeri dharmaya sawab libene namade ki faswana daraja gotu bayan qur'an namade qur'an mi getere man idha qama ila as-salati qama ila kadhalik is bayan qur'an die fadenge namade rukuntaka wajibtaka kanka barakatiro mayeko amayayeko ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل إناغ هيك إناغ هشيغانو مهري دنيا جهنم سيناغ هيدوغ إيمان كما تقوى يا خشوع التركم نظر دنيا کے مادیت فہنا لگس إناغ ربك حضرتك إناغ هين حاضرك في مياه مثال اینا دنیا انم سینگ ہدتر کفاونی رب تبارک و تعالی کے دربار ناظرا بقلبه الیہ اہیتگ بالرب سیدھا بلا می فدین مراقبا له ممتلئا من محبته وعظمته اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار کا سیدھا حاضر رحمت رب سیدھا بلا حالتگ اہی بنی matirivan tarabbuge haabonta kamai e matirivan tarabbon e lobi ge sawbun e darbaruga e mativeri qadaruga e hi khushu etteripawan ena wani duniya ge hennam seenage hin ebra mudani allah subhanahu wa ta'ala ge darbaruga ena ya ekalange fenna fada e ihsanu ge daraje ki allah fenna fadain alukon kurum kama annahu yarahu wa yushahidu ekalange ذات فلو اینا سیدھا گتوگا فن فدین اینا گھین حساب دتر کرے وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات انسان من نهوريا وسواس دك بني اینا فیوگ اینا گنے ابس وسوائے ابس کمن اینا گھین حساب دتر کرے بھئی دنیا کو نوں اینا گے ہک دتر کر مدنی کی دنیا کے مدل فیسا جاہ منصب مقام دنیا کے مصیبات ای ابس چ فورا حساب پر ما متیگا اینا گہ دتر کر مدنی وارتفعت حجبها بينه وبين ربه اهتاي اهتو رب ديتريغا حجاب وني كشفوگenne hijab oni negife mane ki ebbes hore ehita ehituge rabba deterega nuwe mihara ehita ehituge rabbu fenna fadein en amaduge en mashghule fawan
فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض مي درجة ميهو نمادك إنون درجتك على بلا ودا بماها تفات نمادك أي خاص درجة كدرجة ميهاغي غسكم غوارم بمتي أنا هدس إناغي هيك الله سبحانه وتعالى غاروشي غراغ إله دربار حاضر كروي عيسى بغسي أم دين دنيا كبس كمكا مشهور إنوار إيه درجة كا شيطان أنا كارين وين أنا هيك حساب الله ke lobeti kama ikalange matiyariwante kama habante kan genes hisabe ne hit datur kofi am ding waswase kan hitaka jaage nonan hisabe ne datur kofa hisabe ne hin hadir kofa e maqamun ena emburi bima ehi genna kene bene menwa abadus beenum wane e halatuga ena demihuru wa hada fi salatihi مشغول بربه عز وجل اينا نماذج غني اينا غبري ربا مشغول وگنه algon men duniya mashghul wani eena rabba muamala turun mashghul wegen eila tasbih kiyumai dennewmai rahmatan edumai ummid kurmai mi kankam geena ge mashghul e pawani eila hadratuga beretumuga algon men mashghul wewani duniya wi kantattaka e darajen algon men wasil wejjam ei e namaduga sobun hitar finikan libe namad efo wedalwani mi namaduga daraja akat wedalwan wal khamis muqarrabun min rabbih faswana miha ki enaga berraskalange kuttam me famiha kari famiha haqiqatu gas lianna lahu nasiya mimma ju'ilat qurrat aini fi as-salat ehdi enamad ekamattaka sharo kurewunu loluge finikan e nafsa libevun ebade ehme loddoge finikan kamaga namad sharo kurewun iru algon mennan e loluge finikama hisaba nudeveti algon men e namaduge lazzatu asli ihsas nukure faman qarrat aynuhu bi salati fi dunya qarrat aynuhu bi qurbihi min rabbi azza wa jalla fil akhirah duniyega e namaduge sobun enage lola finikan libejjikamu gawanama okhrawi hayatuga enage rabba kuttamumuge sobun ene lola finikan libene duniyega enage namadake enagida finikan libe lola finikan libe namadekkamu ga vejjenama okhrawi hayatuga enage loluge finikan kamu gawane enage rabba ena kariwe kuttum kamu gagendal waqarrat aynuhu aidan bihi fi dunya dunyega bes enage loluge finikan kamu ga ena madu gendane waman qarrat aynuhu billahi qarrat bihi kullu ayn allah subhanahu wa taala mi aluwati kamu ga saubun enage loluge finikan kamu ga aluwati kam vejjiyam duniyege huriya takechek wes e farataka meduga ei e farataki emiyunge lotoge finikan kam gawane mihun ena deke lobiwan mihun ena ki mativeri shakhsiyat ekkamga mihun lobiwa adi emihugo fenumun allah akhirat duas hadan kodde mihekkamga mihun ena ma dekene ei ena wani e daraje datur kof ومن لم تقر عينه بالله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات الله سبحانه وتعالى meduga enage e liqa e baddalum meduga enage loluga finikan e baddalum kamuga nuwejje miha enage nafsu ma duniyege iduntaka meduga mayu sefa mihekkamuga inawegendan hem e daraje namaduga wasil veveto algon men mase korabeje ei allah subhanahu wa taala waki zamanegga waki bayaka khasa korafa daraje no huriya zamanegga Allah subhanahu wa ta'ala ga salih taqwa wari alunna e daraje devene algon men ek gadala maseke kurakam gawanama ikhlas terikama ko komme namaden algon feshumo kuriga e maqsadu ga algon maseke kurakam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala e daraje komme ko swasil ko devane ne gitu ikhlas terikamoy hewa mawge na maseke kurakam gawanama efo ga algon men balalani namaduwa khushu'aiytherivun beegotun algon men samaluwan jehe bay kankama beegotun namadum beerugo baykankas me terege himene algon men a tafsir ko nodana ei algon men enge namaduge kurin algon men wudu kuran je rangala shariatuga asa gota dicha wudu kuran je adi namadu oguta rakka teriwan je algon medanne namadu feshumaye ko algon menge shuur baatan je ne goy algon me kiyaru senge algon men emmenna kiwesama duniyawi tafaat kankamuga mashghul e fami namadan algon men huswege no mitmenik duniyege eta baur insanu kambodwa baliuma hasuma haskama duniyage tafaatu musibattaka eki masekkettaka mengus eta baawar duniyawi kandattake terega algon ms miole emeya ekugas algon men mi namada
wanuma ekuga algon men kurin rega fa kuri fadein algon men duniya hayatuga warginawga duniya kankama visna ekon namade kameni dihoraka minette em algon men nafsen gashe algon men ilzam kurama me 10 minute Allah hama khalis ko ekko deva ek mane ki 10 minute namade ferhigen nimenden ede terega den duniyawi eveskamen nuwadda veto algon mase kurama ingash komme namade hasan banum puri gas azum kanala mahengashe aade ka noda mahengash mane ki namade ki aade ko ten algon mengas udo kollangas imam me afadu gashamane den ena qur'an den ena qura ko ten algon mes qur'an ko ko salam dinu den dan ehem wima ege sawun e namadu ei aslu hagigatu ga algon men lazzat libe namade kam ganuwan wajib ada kurun gotu namad kore emme furtama kam ki hudurul qalbi algon men hin hazir kurum mase kur hin hazir kurum mehri namadu ge terega duniyawi hin kam algon men takbir kyo mak Allahu akbar algon men kyo mak emme bodu Allah algon men hituga emme matweri maqamat deifawa emme haabonte farada ki rabbukan algon men elanu kuran esam ferigen algon men sagida jahataran algon men ge lo eba amas kuran adi algon men gunawantanga mat khushu'aiyteri kuran madmateri kuran adi algon men ge hik timam mihuri Allah subhanahu wa ta'ala darbaru ga haziru ek namadu ge terega ka e vishnuman algon me ekko beje genna den hori kankan iffarak den hori kamak algon men daamfarak kam goana wagutun algon men anekka sama e dimada ge bambura gennan je emase kuranje kiriyawa sadakan hi daamfarabiya anekka sama tim mihir rabbu ge hadiru ga kan namadu terega kan mikrone namadu kan Allah baag dakkanika egota hin hadiru kurumattaka abadu miha ge nafsa de kola mase kuranje ei enage namadum wakkan kura farataka de kola algona mase kura fade algon men namadu ge sawab wakkan e kurani algon men e lagan do kolla tum gana uriya doren hulwala algon men gunakar gendana che gendana me timanna me rura chidige namadu ko nimunima ena husada ge diyama ennu asu namadu kuranje ne gotki ebe dizete rawo komme kamegge algon men duniyega mikura algon men kani boni kuleni maja kurani dinu mustafad kan algon men duniye konge bon mi komme kamegge asve lazzate kule mi kuleni manima eba ufave ratte rahmetirinna baddal kollima bone atiman war hingama jejje mi arena baddal wi tene waha dakka anfaram anekka divana purusatagas baddal kollumge shauge boy eddu kule nimmi manek aneddu kulenge bedahive ham aram tammati nidina kala fam bootan aragen bola ipagen gos kiyar wonder eba kule hendunu gos dihe jand naddeke aviges ya me hituga shaugen urimata ena evaro kule miha ekkon anda huliwanden ena evaro danduwa kule hitu ei shaugei lazzatoi miha ka baddalues rahmatere ka baddalues edi kofiye gaddies enta gaddies algona duniya tafaatu kantatta komme kama kum insana qurahi wa kantatta insana eba qurahi wa lazzat hingama jom welim ekam lobe dizzat re akon suwala ki algon men namadu kon nimuni ma algon men kaduli be lazzate mi kiya chamane ke shauge namadu qura hibbe namadu alum baddal qura hibbu devana bar adde namadu gadi jeheni kum wagutokito algon men gadi bala intizar kokkon hor algon men kurin dennen algon men wawutagi namadu nimegen gosa dewan namadu gadi jehidane di kampodo en algon molen ei kuranguri maseke nunimet lasweto adis edu kolen ebato ufa kurane kamoge shaugo ejjam laswati algon men kampodo anes ei algon men hitan ei lazzat libe mundat hingama join libe mundat kule miha kulen gonna do kulevar me mechu cancel li mena derawani algon men nak medu namadu kurmen nede pune fe hitana subhanallah adarangale dinge gonnam vi misalaka jamaate amuko bain halat ever jamae tak shawre gotun anna wajib no ala misalaka warbo ko barai magumati hingame gawlen dat vijja abi asosam hayapul ge pori magumati kisodu bowe ware fenun undagu vijja zamana magumati kisada achi onnadi fatiyo gadi ge helage mi hunna kisadu terege miskita nonna undagu wadi efar bangi goa fe bagoa ala sallu fi rihalikum tibamun gega namaz kurash ega namaz kurash kamoge namaz jamaat dahi nuwame itangrana mifar warna galo gotege mi far kollen awan nidene ekamoge namaz jamaat hazirwa hitun hunna miha war boda anikka den ekade fana dimawani mendur namaz gadi e wagutu war durwegen da
එහෙම komme kameges midenne vehin algon men faaha kura lazzate boy එක lobe disite ahunne namaduge lazzata ki adi tafatu lazzat ei namaduge insanun duniyen hoda lazzata mi namaduge lazzata ki ena duniyen hoda lazzate no maneki ena rabba kura muamalat malakuti alamga ma mati farataka kura muamalat ge lazzat ei duniyege mi lazzata ka alamas kiyene asto hagigi lazzat libe nama algon me namadu rangala qur'an ma duniyege me lazzata ka algon alamas kiyene ei mi duniyeve kankama gulun hori kankam එහෙන් නමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගොළුන් හොරි කංකමකි එයි මා මතිවයි ලස්සතෙන් ඒ නමාද හේගොතු ගාගම නුකරන හැම හින් හාදිර කො එහිත හිතක් නමාදු ලස්සත හොදමක මක්සද අල්ගොන් මෙන් එබජේ නමාදු කොම් මෙහෙමස් මක්සද එක්කම ගහත් ඉබ්නුල් කයිම් රහිමහුල්ලාහ් විදාල වනි සුරූරුල් ඛල්බි මා අල්ලාහ් ලා යෂ්බහු ෂයිඋන් මින් නঈමිද් දුන්යා sururul qalbi ma Allah taala ga hadratuga hik hadirum elibe hingama jehum la yusbihu shay'un min na'imid dunya albatta faharga ves duniyen insana libe evves lazzataka alanu kiyene duniyen insana libe evves ufalaka kamyabaka hingama jehumaka faharga ves alanu kiyene rabbuge hadrata insana ge hin hadirum e insana ge hital libe lazzata ay surura ufa verika e duniya ge chiga ala kiyene chenone walaysa lahu nadirun yuqasu bihi adi eya algomna misalu jehene effada ebbes misale duniya ge noe ebe fulun e wani e maqam taka me gosse ebe fulun algon menna amille min wanga dakka gano senge ne kivet ei algon men edaraje noda ebe fulun edaraje diyame algonna denne vene ebe fulun edaraje ga wanga dakka ingile manis ei ebe fulun hitta hagigatu ga avasya darayta kadat kurabba wadagin hitta wadagin lazzate ge waage be mun edakko walaysa lahu nadirun yuqas bi huwa halun min ahwali ahli aljannati ay suwaruge ga ahul waringe halu taw tereng halek egmane ki suwaruge ga ahul waring libiganna lazzat taw tereng lazzate ge namadu ga insana enage hin allah ekko hadir ko gen ulunima libenis ekam balla ස්වර්ගයේ ලස්සත වා කලගොමගේ බස්මේ ගේ ihsas නුකරෙන්න මෙස් අලගොම එම්ස් ගබූල් කුර හගීගතෙන් ඒ ස්වර්ගයේ ලස්සත ආරම් වරම් මතිවරි වානික අලගොම ගබූල් කුරණි එයි අලගොම දුලුම් බයන් කුරණේ චෙනෝනේ එකම් බල්ලා ඉබ්නු කයිම් රහිමහුල්ලාහ් ඉදාලවනි නමාදු ගමීහ අල්ලාහ් කුත්තම් වේලගේ හින් හාදුරු කුරන් හිදල්ලිබේ උෆාවරි කමකි දුනියේගේ න හොට්ට ස්වර්ගයේ ඉන්සානා හාසිර කුරා ෆද ලස්සතගේ දුනියේගේ සෙන හාසිරුගෙන් ස්වර්ගයේ අහුලවරින්නක් libe fada lazzatek insana duniyega libe namaduga enage hik hadur kurum gaso kiya matweri wahaget vidalo ek mane ki waram matwe lazzaten e libe duniyega gottasse namaduk so vidalo hatta qala ba'd al arifin Allah subhanahu wa ta'ala ma'rifa kodanna bay befulum vidalo fave innahu latamurru bi awqatun aqulu fiha bay farati man menna de bay lagut timammen Allah alkon ko ekalaange kuttam wegen haas ule bay lagut timanna mennange ba ade timammen buname inkana ahlul jannati fi misli hada innahum la fi aishin tayyib suwarge ga ahulwarin heda kurani timanna men mihar me ihsas kura fada lazzata aramuga kamugwana mahada mate lazzatake suwarge ga ahulur lipfay wadi duniyege tibegen ebe bunu vidala timanna menna eba ade bay lagut bayin halatta timammennage baade timammen hitan are timammenna milibe lazzatu ei swarge ga ahulwarin ule lazzatu kam gawana emiyun hada bodu niyumategge edibeli ekwane kebe bodu duniyega tibba ayruge seba ihsas korwa swarge ga ahulwaringe niyumata eddarajege niyume yagin eniyumata evvarenu anennas ebe bodu ihsas korwani ihsas duniyega hunnawa haluga e vidalu wani timammen milibe hingama jehuma lazzata ay aram surage ga ahulwarin heda qur'anama ei hada matri lazzatetay edeke fada duniyega tibeki heluba disetri ahun algon men Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas teri kama ko nafs mujahada ko nafsa kurimati lage me namadu ge lazzat hoda mase kofiyam ei waram mate lazzate kam ga wanakan kashor ei lazzatu miha libunima den ena dambaru gadiga heila hunna hibwani algon men babutki nida poepa dambar namadu korang visnang otas nidawa eggedi ba degedi ba ge helewone meitangani tangole fahum adit teduwela aniye ehen algon men fahadu fay borom gos en gobban uhelewene
ekam keena da hibbe furi tane vejjam ena te dua hibbe furi tane vejjam ena kanwas nide ena airport furandam tingadi baga me airport dan jenya ena fotta echi kariga baatta ge nidaro ena fennan hofena plate katangulet nudevi mulet ge emmen kar purana tibanne goch em huri ena gituga wa shauga saw nidumaya ko dem fennan ena ge hik airport datur kurati taxi nulibek muleti nulibi dana nudevi dana vissara dana mane kambodo e danje tammu emmoyima ekam enen etan ya muhimmununi aidan arana den massenne de nudeunas emai kam muhimmuima e kamuge hituga shaugu veden algon mennan Allah subhanahu wa taala baddar kurunge lazzatu onna wagutu muhimmujjiyam nidige lazzatu wore lazzatu ma muhimwan tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun ebamihun ge arikarita tammati takum feekoramihun tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a emihun ge rabba birwati kamai ummidayak ebamihun dua kore e wagut emihun tedima ka den nege emihun nakare regonu wagut hedo munda aware emme aayate garegan hatordam kewal horda lazzatu itallibe emme aayate garegan hatordam algon mena bebbe fun gula vidalo tibanne na guruwan maadi ko kiwa kan nege emma guruwan balan kiye vidane emme aayate be sawumna kiye vidan ibn qayyim rahimahullah ta'ala mane in tima kiyomunda aayate ka tima ge hita lazzatu libe kala aayate kimihun neki aayate ko asar kurani fada aayate fenijja meta qurar kuras heo kitem ginan kuris ehma e lazzatu algomna libe nama hin algomna hadir kurekam gawana ma algon men ben men nuani to rebes kame enun etchen agigatu en algom intizar kurane nemes e algomna hasil nukurwedi astu agigatu algom men lazzatu hasil nukure lobe disetira hon devana nukta ki algomna wahada kan oi mere algom fi alkurkodani rat kore madmare ba kurigina ei al fahmu em furta nukta ki hin hadir kurum e wahaka algom khulasa ko medanali devana nukta ki namaduga al fahmu ei algom namaduga mikiya taketige maana algon menna ego didekke wahaka algom menna ego kiye enu kiye algon menna ego eh nuniyam astu hagiyetuga lazzata me wasiluan ya fase henuan e algon baur wahagate medakke ni kiyenu kiyenne algon men geegega me kottalla tibe gura chis wahagata kadotto bebar tasbih uskiya takbir uskiya ekam gesoro kanne kiyeni kotte algon Allah akbar kiya sorge Allah akbar algon menge doni sufa se takbir kiya tasbih kiya ene kanne ke kiye chen hema algon men namadu ge terega mikiya azkar taka tasbih to maan algon beje enge irat kurbe algon madamare e wahaka ko badal ko an hada wa subhanaka allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh